Pemirsa BMKG wilayah 3 Denpasar ngelingan potensi curah hujan rendah kantun side kepangge ring sawetara wewidangan Kabupaten Kota sajebak Bali. Kahanan curah hujan rendah puniki kakantenang side nincap pengrauh bencana hidrometeorologi kering. Dasarian 3 bulan November curah hujan sedang kantos tinggi patut keyatna-yatnain ring wewidangan Bali Tengah. Ringgalah puniki wewidangan sanedangan nampenin hujan ringan tambiz ngelintang ring samian kabupaten kota sejebak Bali. Kahanan inucap menjanten side dangan mapotensi bencana hidrometeorologi basah sekadi blabar sasih kaon miwah tanah empit. Kalaksa BPBD Provinsi Bali imaderenten ngewedarang selami bulan November war sekali tali tikang likur BPBD Provinsi BPBD Kabupaten Kota sejebak Bali miwah PMI sampun ngelimbakang toya bersih inggih punika siki, 5 yuta liter ke suang-suang wewidangan sane nampenin wesanan kekeringan ring Kabupaten Buleleng, Jembrane, Bangli, tur Karangasem. Krame patut waspada potensi kekeringan melarapan antuk hemat ngangge toyo bersih miwas tata nyelehin informasi cuaca saha iklim ngelintangin kanal sane sampun wenten. Dane taler nyarengang samian bage mangdane nincapang kapasitas tur kesiapsiagaan mangde Bali tangguh bencana. Winata Bali Pos nguningayang.